الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدم مسكتوغا algon mem mi majlis mige kurig warak kuringa fashafawani duwastaka kaffahu medukena fahu anekka Allah subhanahu wa ta'ala mi majlis kuriyak gendumge tawfiq debba fawati ilahan hamdu kuram. algon mem miharu kiyamam midani notakiyamam midani hadith ka amirul mu'minin ge laqab libifawa al imam al bukhari rahimahullah liubafawa الأدب المفرد مي فتكي مي مسلمون اميهونغ ديري علمغا ديني غتون ادي اميهونغ دنيا آخرة باج بريو متكا أدب بريو متكا نوتا أخلاقي غتون اميهون اگن جه ورگنا كان بيان قدر متكا نبي صلى الله عليه وسلم کے حدیث بس فلوتك جمع كربا فاوا فتي مي فتوغا agon men mige kuriga kiya fawani eta babu take egotum sateka fanara babu mige kuriga agon men kiya fawani duisatta hatavis hadith kiya fawan ema miharu insha Allah ne kamiyedum feshegem agon menge mi majlis sama adage matin kuriyadan emme fahon agon men majlihuga kiya fawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis wasfultawge tereng al imam al bukhari rahimahullah gennawa fawani sadaqai komme heyokama ki sadaqatik kam bayan korewona komme heyokama ki sadaqatik ema miga bayan koreyu fawani mi fotuga annane den annane ha heyo kantattake wannane miga tereya esabaki mifutuga bayan kore fani hus heyokan kan adabta ema e komme heyokama ki sadaqati ema mifutuga bayan kore fa komme kame bannana mige tereya miyadu harmen fashani sateka 16 wana babu mi babuga al imam al bukhari rahimahullah bidalwani imatatul adha undaguta durukurun nanga babu mistakonge kibain undaguta durukurun nanga babu mi adaba behegotum gennawa fawa hadis pasfurtake mitanga gennawa fani kuriga babuga mi ai al imam al bukhari bidal famani inna kulla ma'rufin sadaqatun komme heyokama ki sadaqateke ema mi hunnan udagu dur kurum wes wannane sadaqatuge tereya mi babu game furatama hadith gennawa famani abu bardat al aslami ge arihum abu bardat al aslami ki mai sahabi be kale em furatama hadith riwa kurawa fa sahabi be kale dene gannan je kale fan vidal wani qultu ya rasul allah e allah ge rasulae dullani ala amali yudkhilni al jannata timan kale ge fano suwaruge waddwa de fada he amalet timan kale ge fana bune devashe komex mi sahabi bekala ki mi waram mai sahabi bekala wara kurin islam bada ganne befle Allah subhanahu wa ta'ala kale gfanu ge umuru digu kurebvi ali ge fanu ge duwasmaraham emme fartama islami bekalun tere adi ali ge fanu ge duwaswaru ali ge fanu khawarijunna de kolan hagurama kurebvi hinduga hagurama ge baer wada gannevi adi nabiya sallallahu alaihi wasallam ge wes ekale fanu gari ge etan hangurama ega baer wada gannevi ma sahabi be kale mi eya ekwes rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ari ga dannawani allah ge rasulaye suwaru ge waddawa de amal kiya devwash migen enge chaki sahabi be kalun suwaru ge wadda de suwaru ge waduma sababu veri kura amal tan hoduma dahivetiwa mimmaru ebe kalunge alukama mikantatta ginakama ekwes ginakama ko sebe kalon eswaruge awa dahiveti kamegge bodu kamun wara gina hadis tawga tibe fulun adwahane eta sahabi be kalen ais dannamane allah ge rasul agar hoga suwaruge waddawa de kamek kiya di warash suwaruge wadman ebe kalon suwaruge attaka hunna
shaugu veri kamen egen angadeni efoga vidalwani henduga rasulullah sallallahu hadis kurawani amatil adha anit tariqin an tariqin nas mistakunge hinga magutakun udaguta durkurum ei suwarge wadewade sababeke ei suwarge wadewede waddade sababeke ehma suwarge wanna sababuta barabbawaru komme he amale suwarge waduma magufahi kodde alun suwarge wannani emihun duniya matiga kon ule amal tahuge sababun duniya matiga he amal kurimi hunna tayyar kurawa fatene suwarge yaki suwarge deveni duniyega masakketake kogge em wasabe kalun ismi suwal kurani suwarge waddade amalta hama ekane timanna men suwa la ilaha illa allah ki suwarge wannane adi mihem bunes nufude amala eku suwarge wannane amala eku suwarge wanne sahabe kalun is suwal danwani allah ka rasula buna devwashe timanna men kiya devwa balashe suwarge waddade amale ege terein magumatiga hunna udagu tam mistakunna durkolla dinama kiyus ei fasiha kama ekusuwarga waddade sawbeke rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawafani adimi iman kamuge tereve simene kame ehen hadis wasfulega aiswani abu hurairah radhiyallahu anhu gari riwayege wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani al imanu bid'un wa sab'una iman kam haiddi haita gunaka aw bid'un wa sittuna nuwata fastola setta gunaka वाइचके ईमान कमकी एत्तगड़ कंगोन्ने इच्छेन्नोने ईमान विजयीमा එහෙන්නෝනේ හුස් එන තීනුම් බේරමුන් එහෙන් ඔන්න ඉච්චෙන්නෝනේ ඊමාන් කමකී මිහෙන් දරජතක කන් ඔන්න ඉච්ච එම්මෙන්ගේ ඊමාන් කන් එවරෙන්නෝනේ එතත් දරජයක් බෙහෙගෙන්දේ එත කන්තත්තක මිගතරේ හොරේ එෆෝ කියාද වනි ෆඅෆ්දලුහා කවුලු ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් හේගෙතරෙන් එම්මෙ හේවෙගෙන් වනි එහෙන් රිවායත් කරන ෆඅලාහා හේගෙතරෙන් එම්මෙ ඉස්වෙගෙන් වනි ala kiya la ilaha illallah mi kalima e kalima kima iman kamuge teriyad den ena wannan wa adnaha adi ege emme da kantattawge terega ibe himene imatatul adha anit tariq mistakunna magutaku gawa undaguta duru koddino mistakunna undagu wa gutam magutawga hunna kantatta fasehe koddino wal haya'u shu'batun min al iman adi haladuweti kamaki ei iman kamuge terega himene kameke mi hadis basfulga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko debba fami wani magutakun mi hunna undaguta durkolladino ewa mi mistakun nam magumati ga hunna undaguta durkurumuga mistakun ebe baataka kabbe hegende timbe kan ebe ege tereng ebbe ki magumati ga mi hunna undagu kura ichi alami ho magumati ga mi hunna undagu kura ichi alami ho suwarge wadumwa sababen ei mistakunna faseha koddino magumatin echi duru koggen madumucham e kuni elon wane faafeka naraka wadda de sababak mi hunna unda ebbe ki evs farwalen mi nobahattan magwache jala anebbe ki magumatiga emi hunno mi hunna undaguwa gotake evs kame nokurami hon emi hun nokurane evs kame mi hunna udaguwa kale evs kame magumati nokure mi hun magumati hama hingala fa nota beenu jehunima beenu kame kolla fa evs udaguwa kame nokure timwana wattorke mi hunna ki ei emme mai emrangalo mi hun emi hunna ki ei magumati echi magumati mi hunna udagu nokura hal udagu wa gota mi hunna kantata nokura hal udagu wa gota mi hunna kankan durukura mi hun mi hunna ki mi emme mai mi mehar visnaba magumati ga hunna echi durukurun suwarge waddade kame asumikan gulifoti kon kamaka egen dalil koddeni enage hituga muslim alonna detere huri oga awantakan as niye ko misalaka ena higa maguwima saaf kollafana eno mi hadis ge muradaki miha ko ena higa maguwima ena amukon higa biga bolete nattaka ekan koffana enames amukon mita hadis ge mate isfa ena mihunnan e undagu yai anekan e undagu libedana tive muslimun nan honna rahmen no takulunegge bodu kamun ena mi durukurani ege sababun allah subhanahu wa taala suwarge wattawani adi migen libe anekkamaki migen komme hewkame kuraro sallallahu hazatun sawaba darumeyan edemmane sawaba darmi war bodeti kankan e niya rangalu wejje kamuga wana ema e mihaku e undagu durukurani astu hagigatuga enage hituga onna muslimun nadetere onna hituga onna rahmatikkamuga waanjehen rahmikkamuga waanjehen
hamikane enaga milla nafsattaka kura kamaka vegen mimai kamuge terya nuwade hinga dan den efahuga gennawani itur hadis basfule me mawdu gahama abu hurayra ga arihon riwayegen wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraviye marra rajulun miheko huras kuriye bishaukin fi tariq miheko huras kuriye magumatiga huri kashitake karin lafa magumatiga huri kashi heregotan huri tuno ichitake kan hamiya huras kuriye la amitan hada ash-shawka la yadurru rajulan musliman faghfara lahu amihar miyana nege tafsir dem fahe ena e undagu nuata e kashita durukuriye kivegen la yadurru rajulan musliman muslimaka gellume vedanati faghfara lahu den Allah subhanahu wa ta'ala ena kifafa fussabe ehma ena magumatin echi durukuri sababu miyai muslimaka gellume vedanati ehme mi warak kudakada kamen muslimek ahunge khidumatuga ena kura den miyavre boditikankan Allah gazatuga sawaba dharma egotun adima boduwane magwati hunna ichen efrai kollun muslima kattaka iswarga wadda dekamaka vanya muslima kattaka kodde enun evren ma boditikankan ge sawaba dharma di evren ma matire fama boduwane mi hadis ka adi minun hadis tawga is babu ga wes al imam al bukhari fa kuraba fne mistakunna undaku durkurume hissi gotun hunna undagu taka ma'nawi gotun hunna undagu tam mige terya wannane misalaka mistakunna undagu de fada bid'a ga amal tan hinguma diran ala wadda kantatta mikantatta durkuran ulama mige terya wannane mistakunna luifase koddum mistakunna huri undagu ta durkurumge terya adi faafata mistakun kureve faafata mi hunge teren fuhelema masakke kuruma mi fada kankam den efoga imam al bukhari hami babuga ituru hadis wasfole genna fawani emme fahu hadis wasfolo mi hadis wasfolo ga riwa kurabba fawani abu al aswad ad-duwali tabi bekale kalefan vidalwani an abi dharr abu dharr ga arihun riwa kurabba abu dharr vidalwani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabbiye uridat ala a'mali ummati hasanuha wa sayyi'uha timan kalege fanan musha elune timan kalege fanuge ummatuge mistakunge amalutan ebahi mistakunna wa amalutak mi ummatava mi ummatuge mihun kura amalutuge wattarutan mushala levune ge tereng heyo kankama nuba kankan Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakkawale vie mivene eveni kantattake mi heyo kantattake mivene eveni kantattake mi ummatuge mihun navanu ba kantattake migota timan kalege fana mushala levune mi ummatuge mihun navva amaluta evsale ga amalu kura miha ga waha kenno amaluta kuge wattaruta dakkale wune fawajadtu den timan kale fan deki wada ga time fi mahasini a'maliha e ummatuge mihun kura heyo amalta uge terega innal adha yumitu 'ani at-tariq maguta kuga hunna udaguta filwadino heyo kantatta mi ummatuge mihun kura heyo kantatta uge teren timan kale fan deki wada ga time ووجدت في مساوي أعمالها أدي تمن كلفانو دeke wada gatime mi ummatuge mihunge nuba amal tawge terega waniko an-nukhamatu fil masjid la tudfan miskita jaha aridafu skulu jaha fa ege macca velinala hunna hurun nuba kamege gotuga timan kalege faano deke wada gatime ehma magumatiga hunna undaguta filwadinumaki ei heokame magumatiga mihunnan udaguwa gotakkanta kurmaki ei nuba kamekkam mi hadithum egigendiye aden efahuga imam al bukhari itru babe gennawani babum qawlul ma'rufi heobas bunum nangane bunum babu insana buna komme bahe ega munkarate nota nuba wahake
nuwakam ga wanama ewani heu bahaka munkaraten not nubakam ega wa nuwakam ga wanama ewani heu bahaka kurige babtakun egigen diyai komme heu amalaki nota komme heu kamaki es sadaqateke ehma ena dulum bunela heu basves sadaqatuge tere wanna sadaqatuge tere wanna ami hadis was fuluga nikama gulige miyanna hadis was fulu riwa kurawa fani Abdullah bin Yazid al-Khatami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikalefan hadis bidal wani Rasulullah hadis kurabi kullu ma'rufin sadaqatun kullu ma'rufin kullu ma'rufin sadaqatun komme heo kamaki sadaqateke mi aamu gawaide komme heo kamaki ei sadaqateke emi hadis masful wegen diyei aam usuli gawaidaka komme heo kamen ei sadaqat komme heo kamen ei sadaqateke ema mi babuga al imam al bukhari dikive kom mifatuga bayan kura komme kamen mige terevwannan mifatuga bayan hus adabu tam mega mehre ema mi komme heo kame mige tereya wannan දෙවන හදීස් කරිවා කුරවා ෆණි අනස් බින් මාලික් කලිෆාන විදාලවනි කාන නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉදා අතා බිෂයින් යකූල් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකලේගේ ෆානෝගේ හරිහා කායිච්ච නොතේ නොවස් එෆද ඉච්ච ගෙනවිජ් කමුගා වානම බුනේ හදීස් කුරවයි ඉذهبوا به الى فلانه මිවෙනි එවෙනි අංහෙනෙක්ගේ කාර්යම් داشة ميتجين وستيشة فإنها كانت صديقة خديجة فهم كشورون أنهن كمانا كي أي خديجة رضي الله عنها كي كوريك رحمة تريك اذهبوا به إلى بيت فلان විදාලෝ මේ ෆදෙන් කා ඇච්චලි බජ්ජා මෙවනේ මීහි එවැනි කඹලෙක්ගේ ගියා දාෂේ වඩා ගන්නවා ෆයින්නහා කානත් තහත ඛදීජතා ඒ කමනාවියේ ඛදීජතගේ ෆානුගේ අරිහුගා ඛදීජතගේ ෆානුගේ අරිහුගා එහෙනම් මේ නිකම් මිස්නා අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි මේ හදිස් ගන්නවා ෆනි කොම්මෙ හේව බහකි ඒ සදකාතිකේ කොම්මෙ හේව බහකි ඒ සදකාතිකේ මිනංගයි බාබුගා ذكر كربا فني خديجة رضي الله عنها එකලේගම් ෆාන ලෝභ වඩා ගන්නවා අබිකම්බලේ ඒ අබිකම්බල දෙකේ වා ලෝභි එබ ඉතුරු වෙගෙන්දේ ඒක තිරෙබ හිමනේ ඒ ලෝභි වා ෆරාතිගේ රහමත් තෙරින්නම් හේයකොන් හිතුම්ස් එමෙ මේ විදාල වණි හදීස් කුරවණි වඩා ගන්නවාෂේ එයි හදීතුගේ ෆානුගේ රහමත් තෙරියකේ e basfulu ei heoba hikama al imam al bukhari mitagane efada komme bahebes wannane mige terya misalaka ijtimai gotum wes nota darin adi ailaha terem wes mifada komme heoba he wannane misalaka mibunani darin kariges misalaka එවැනි මීහකි එයි මිසාලක බප්පමෙන් කුඩයිරුගා වරන් එහිතරවි මීහකේ එහෙනම් හේකොන් හිතන් ජීහනේ ආන්කි මිකහල බස්තක කියස් එයි හේයකමකේ එවැනි කමකි එවැනි කන්තතකි මේ කුරිගා මේ තිකුදින්ගේ කාඹෆෙන් වත කාෆෙන් වත එවරස් මතින් මේනි බයකි මිසාලක මේනි බයකි එයි තිකුදින්ගේ ආයිඩයි ගුතුම් වරක් ගායිබ්බයකේ මිහුන්න වරන් හේකොන් හිතන් ජීහනේ මානකි මිෆත බස්තක කීවස් එයිවස් හේයකමකේ හැම ඒගොත මිසාලක කියවා කුජ්ජකු ෆෙනුනි ඒ කියවා කුජ්ජා කියවම බාර දිවේ ගොත වර රංගලු කමකේ ති ඉන්ෂාල්ලාහ් ගදාලා මස්සික් කුෆිය කාමෙම් කුර මිෆත බස්තක කීවස් එයි හේයකමකේ මිතංග අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි දලීල කෙන්නවනි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හජීත් ගෙෆානෝ ගේ රහමත් තෙරිනා එකලෙෆාන දිබේ කාතකෙති දිනමෆ විදාලෙෆා බස්ෆුලෝ ඒ ඛදීජතගේ ෆානුගේ රහමත් තෙරියකේ එහෙම බිගෙන තිමන් කලෙෆාන ගොතක එෆදෙන් බුනා උලේ බස්වෙස් එයි වරම් බොඩු හේවකමකේ එකමකී එයි වරම් බොඩු හේවකමකේ හැම ඒගොතන් ඉජ්තිමායි ගොතුම් මෙස් එකක වන එකක එහිතරමේ ගොතුම් මීහුන්න බුනවේ හේව බස්ත වන්නාන මීගේ තෙරිය මීහුන්න බුනදේ හේව බස්ත වන්නාන මීගේ තෙරිය adi darin tarbiyat kurumattaka
buneve he obastavs mige teriya wanna adi situru wasfule gaiswani hama mi hadis wasfulu ehem bekale garihun hudhaifa garihun riwayegen wani qala ikale faan vidal wani qala nabiyukum hudhaifa radhiyallahu anhu ge lafzu gaiswani qala nabiyukum tiba mihun ge nabiyya hadis kureviye kullu ma'rufin sadaqatun komme heo kamaki sadaqatike damala mitanga hudhaifa radhiyallahu anhu vidal wani hadis ke kuriga tiba mihun ge nabiyya hadis kureviye අටුහා මිහුන් සමාලුකන් දිනුමට්ටක නබියා හදිස් කුරෙවිය බුනිමදෙන් මුස්ලිමකු ඒ වාහකෙන් අටුහාන නබියා තියබෑ මිහුගේ නබියා හදිස් කුරෙවිය කුල්ලු මඅරූෆින් සදකා කොම්මෙ හේව කමකි එයි සදකාතකේ එම ඒ බුනෙවේ ෆරාතුගේ මතිවරි කමට්ටකවස් මිස්තකොම් ඒ බහේ අඩුවහානේ aden efoga imam al-bukhari gennawani a babe mi babuga dhikru kurabma fani warad digu hadithe kommekas kalega faanuge mi fil liumge manhaj bala eruga gine hadith ta dhikru kurabma fani hama sahih ga wes dhikru kurayfa wagota sahih al-bukhari bukhari liwa fa sahih ga wes ais wagota hadithen ais fi hadithen ekko ege faida attaka ekama e babuga dalil qura tankolo kitamme kodes hadis ekko dhikru kurabba ei hadis liye foi manhaj foi tartib kura foi manhaj den e hadis adi ege iturun e hadis e babegga ibuna tankole ge faida ge iturun eta faida teken algon menna libegen ebade emme hadisakum etan adabutake ema eruga filiya eruga al-imam al-bukhari rahimahullah men duwaswaru amugutiga gennawani amilla waqt kenon hadith taka asartaka ich gennawa fani e asartahuge tereinna waraggina faadatan ege tere hunnana ema mihara mi babuga es warakuda kuda tankole mi gennan ole babuge shahida kinota e kaman hekiwa tankolaki enos waraddigo hadith dikur kurawani warab ba'ru faadatan mege kuleve hadith مثال وني باب الخروج إلى مبقلا يا نكتمجي مايكان مبقلا يكي أي دندو بريكان كراتام وحمل الشيء على عاتقه أدي إناجي كوندوغا دندوغوان جنگولة دندوغا جنگولة تكتينا أميلا كوندوغا وفلاجين إناجي أهولوري إنك جنگوس دينم نانجي باب متى مذكور كرباني amilla tum masakke koranjeheka amilla tum masakke koggen amillen ulumaki ei islam dinuga adabuge terehimene kame hewa amal tawge terehimene kame ehem mihunna barosanwe timake atum masakke koggen ulumuge maikkan ulen jehekan bayan koddinu mattaka mi babu mitanga gennawafa miwani risk hodu mattaka amille masakke koran jeheka adi ei tawadu ge terega tawadu verikam ge terega himene kamekkam enaya enage ambidarinna mihunna enage belumge teshuga waha bayaka enage atun kura masakkatun masakke koggen e mihunge kantattan hamajessum ei kuran jehe kamekkam mibabuga bayam kurawani ehma adi ege iturun amilla masakketta kuruma masakke kurumuga wahake amilla dadugowantak gengol nota efada amilla kantatta kurun ei hiyo kantattawga terega himene kamekkam bayan kuramattaka al-imam al-bukhari mitanga mi hadith baswolo gennawafa miwani vidalwani amru bun abu qurra al-kandi vidalwani qala arada abi timan kalega fanuge bappa abu qurra أبي على سلمان أختها سلمان الفارسية نوت سلمان جفانا هو شيء إكلي جفانو جي أختايا كاوني كرام فابا سلمان إكما إنكار كفي سلمان جفانا إكما إنكار كفي ميجن لبي فايدة كي كوبا هدى كم ميهكوس إناجي أخو إناجي أختو نوت إناجي دارين ke kaawenyan ena fenna miheka rim veri kama khulaga rangalan mihekama fenna miheka kaaweni kuruman edun salakatti mannage okhta kaaweni kurash adi hamaya ko migen libe faida ngei
e kaman ehe farai ena beenum vejjiyamu eti qabul kuran jehen ena ka beenu vejja beenu no vejja beenu nete buna minimuni he sahabi bekalunge terega ummi gota salman ge faran hushelani abu urwage ukhtaka kamini kuran kale fan wagutu inkar kore noneke ekay fanu wagutum inkar kore vi ekama dim mi harami mi gota sahabi bekalunge zamanu ge etan hadisat ke hinga febor ne etan hadisat mi har beflak kam kaawenya hushali mi ge dariyen note bekalge dariyen nota ukhte dekama inkar kuravam ei emihigge ammatiga onna kame adi ekama inkar kurima ekam hushala miha mina harmenna gadaren nukuriye mina harmennaka ala innuliye mifada bastake nubena nukure ei aamu kamenge umaru gefan husheli ekale gefanu ge darikalum ekale gefanu darikalum hafsa radiyallahu anha kaaveni balwa gutum ali gefana inkar kurevi uzur verivi Abu Bakr gefana hushelevi ekale gefana uzur verivi Uthman gefana hushelevi uzur verivi emami aamu kame bekalum ma bodu kamakan hadda bodu massalangana kan hadawe bodu massalangana enemas mi debe kalum uzur veri kuri ekan uzur verivi e nabiy sallallahu alaihi wasallam ekamana kaaveni ballawa gatumge shawgori kam faal kurabba fawati vegen eme nuguta ki kaawenyan hushelu kaawenyan ehum bappa nuwata akhaku enage ukhte nuwata dariyaka ei masale none adi beenum nuwejjkam gawanama beenum nuwa wahaka bunuma kibes ei masale nune vidalwani فابى وتزوج مولاة له دم سلمان غفانو ekale غفانو مولايكا مي كوري غسواني algon mem wakim baabe kiyawa fa مولايكي go baka en maula eki goigotun eba maulayavve miniwan kura alumiha veswani e mihunge qabila ge maulaka hama egota duma durum ma kuri sure dirulom badalukon e mihunge tere ule bodo vejji kamu gawana mihunge lege gotun qabila ge miha kannu veswani maulayaka mi gotun salman gefan miniwan kuri anhine ekambelaka kaaveni ballawa gannani yuqalu laha ekamana kiyani buqayra kiya bekaleke بدالوني فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء مين هرتا أبو قرة يمي لبني خبره حذيفة رضي الله عنه سلمان الفارسي دمدوك مسألة عنك نكمل إسلامي كوريغا بيان كوربوني أبو قرة هوشيلوني سلمان كفانا كامني كورم ميكان هوشالا نيمو مفهوغا أنك أبو قرة ميغوني سلمان كفانا حذيفة كفانا مسألة دمي هونغا بيكان دين إكالي كفانا مي مسألة حلو كورمتكا مسألة كورم إيوا كوريغا كامني هوشيلي ما كامني قبول نكوريما هيبورا كامن نبهاتا bay mihwa gotaki misalaka miha kawen ko fushala gamanu ko feena harmna ka shek gadaren nukure harmen bima ka kabulen nukuri mika shakwate e mihi gamilla kamenge ekhala kankan hitu tere ga hure gennuwan e mihi gamilla ikhtiyar ga onna kantattawga evsale ganem miha majbur ko gennuwan kantatta kawen qur'ane miha ka ena lane annaunaka udda vejjiya ena beenun qur'ane edum sena hudda taketi anem miha majbur kura kanu je ema ekale faano ekama kanubal ekama ka mabudu kama kanna adwa debe fulunge deme duga masalo ekkan eguniye fa ataahu yatlubuhu din ekale faano wadagate abu qurra wadagate ekale faano edigen ekale faano wadagate ekale faano edigen maneki salman ge faano edigen فأخبره أنه في مبقلة له جيب وداعتي ما جيجا هلوري ميدان من يكلي فان نبي يكلي فان نوجه دانڈو گئے می اسمی حدیث کا ہر میں می موضوع گولے تان کولکی
sahabi be kalun geetere tibbeni kenu masakken nokosh edum vima nukume wada gannani masakke koran amdani hodan esu mitanga nogutay nukume wada gen feevi masakkatu duhoge masakkatu nukume wada gen feevi fatawajjaha ilayhi denni moni kenona islahu kuram wegen mewolen ehno ede Hudhayfa radiyallahu anha Salman gefana demetu jehfoi masalen islahu kuran nukuti geegana tima hisabun nimmali keno hisabun nimmali keno ehma heyo kamakan edigen nukunna mihaku eddoru banduwima eden hisabun nimmala kan nujehe nimmala kan eggen neti aneggen hodanche ekay fan geegana tima timannage masuliyata adawiye mi hisabun nimuni kiyafa behetti keno wadagati anekkawas ebuni tanaka wadagati fawajadahu fatawajjaha ilaytana danda diumattaka wadagate falaqihi ma'ahu dengi hidu ekale fana baddalu wiye ero ekale fanuge atuga ote falaqihi wa ma'ahu zabilun fihi baqlun wa qad adkhala 'asahu fi 'urwati az-zabib wa huwa 'ala 'atiqihi hidu ekale fanuge atuga ote ichi helmattaka tayyar kore foin ecche mikeni danduga beenun kura ichi mewa ya den enu mesichi alam beenun kura kahalecche ote asoga ilwala fa ikaleg fanuge kondalla manaki eti hifagen dambe ema mita alimal bukhari ge shahida kimi amilla tum masakke kokgen amilla kondan ichi sharwagen gos diriyul mattaka masakke kurun mi adabutawge tere himene kameke adabutawge terege himene kameke قد أدخل عصاه في أدين فبدال فقال يا أبا عبد الله يفود النبي أبو عبد الله فقال يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين حذيفة كذا غفانا حذيفة غفانا دمد كون كمن هيوتي مي سوالك مي دميه دمد إصلاح كورم نيتوك كوفيكم غوانا ما رنگل سوال එන්නස් මීහුන්ගේ කන්තත්තෝගේ තෙර වදේ නුවත මීහුන්ගේ කංකං හෝදාන් උලෙ මිගොතක්කම ගවානම මිවානි මලාම ඉල්ලෙබෙගම් වාකමක මිවානි හදිස් කයිසවා ගොත මින් හුස්නිල් ඉස්ලාමිල් මර්යි තර්කහු මා ලා යනි ඉස්ලාම් කමගේ රිවෙති කමගේ තෙර හිමනේ කමකේ නුබෙහෙ කන්තත් දූ කොල්ලු නොයනා නොවා කන්තත් එනස් දෙමීහුන් ඉස්ලාහ කුරමට්ටක ඉස්කයිෆාන මිසුවාලු කුරෙවි කලිග ෆානා سلمان غفانا دتر كون كمن هم يوتي كون كهل خلاف هم يولني اهندغا يقول سلمان غفان ودا وكان الانسان عجولا مي انسان لك هذا අවසර ගන්න බයික ආයත කීත කුර්ආනුගේ ආයත කො රද්දු දෙවණි එහා මීගෙන් ලිබේ දලීල කී මුනාසබු අවගතුගා ඉස්සහුරි ආයත කී දානේ මුනාසබු ආලතු මෙසු කාෆරනා දෙහ බෙහෙ ගොතුගා ඉස්සවාච් ආයත නත ෆාෆිරිනා බෙහෙ ගොතු इंसान की वरंग ए सलमान गिफान नूरुसेवी जेफोय मसले कबे को तो मसक्कतु के माहौल गो फ कुल्लिय कंग इस वाहक दक्कंग कलेफन बेनु नोवी ए मसले आबे को तो विदालवनी मी इंसान की हाद अवसरागने इंगले बाइके फंतलका दिन ए फहोगा माने की ए बुने सलमान गिफान के बस फुल के विदाल वाकाल मडकुल्ला शेदी मी वाहक दक्का मिकाल वाहक दक्का काल मा गामेන් නෝනේ කොළත්ති බෙගෙන් මසක්කෙන් නිම්මා ෆදි චීත විසතුන් හිෆාගෙන් එහේ අවස් අරානු ගන්නාශ අවසරානු ගන්නාශ ෆන්තලqa hatta ataya dar salman den debe kalum වඩාගතේ සල්මාන් ගෙෆානුගේ ගෙයන් ආද වෙන්දක සල්මාන් ගෙෆානුගේ ගෙයන් ආද වෙන්දෙන් debe ෆුලම් වඩාගතේ hatta ataya dar salman fadakhala salman ad-dar den salman ගෙෆානුගේ වදේ වඩාගතේ faqala assalamu alaykum ehduga ekale gfaan salam gowalevi assalamu alaykum amillage wadaganne hinduga salman gfaan salam gowalevi amillage ema migen enge echki sahabi be kalun salam gowma samalu kan debbi member amillage wade wadagannawa eruga salam gowa anas gfaan er riwabegen bani kalefan vidal wani qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabbe ya bunayya e dariyae إذا دخلت على أهلك تبا أهل برين كاريك جبنا هندوغا فسلم سلام قواشي يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك سلام قوم وجن دانه تبا أهل برين نشا تبا أهل برين نوا بركاتك
gege barakan itur wegenda kameke ei gege aholuwerin giyawwanna hituga salam gowmaki gege aholuwerin giyawwanna hitu salam gowmaki ei barakai itur wegenda kameke thumma adhina li abi qurra tin yaffahuga furtam wadi badagati salman ge kola emme furtam abu qurra madu kolle he mistakonge getakakos mi egege aholuwerin no mihun nowannana izunanu denni he isuna nudeni hen nuwar devene em abu qurra madu kolli vifaratuga kalifan salam go afa wadi wadagati kalifanu ke den yaffoga abu qurran iduna devani wadi wada gannawashe den yaffoga iduna devani wadi wada gannawashe den yaffoga abu qurra ge terege huri bay kantatta sifa kod devani ege terege huri bay kantatta sifa kod devani vidalwani thumma adina li abi qurra fadakhala wadi wadagate fa idha namatun ehenduga etanga viye dule mawdi'un ala albab doro kurimatiga baba fo dule wa inda ra'sihi labinatun dulage matiga hotte mashin hada fo ඊටු ගඩ නුවත මසින් හදා ෆෝරිච් ඒ zamaana ki ei harmenge me zamanuga harmenna mihar Allah subhanahu wa ta'ala devwa fa niyumitta boduka gedoruga getakuga mihen doruhunna zamanen no meki e rohunnani dule nuwata fotigana konniwa koffa e hisaban erima geega holiverin navesingen evren etere dennu wannam wi kan mana geega ule kuda kudin qur'an ga isawet aweta timba gutegga kuda kudin mes wanne iruga jehenekam salam gowan izna hodam istidan gurum ema e zamanuga mi onnani mi gota geega dorta nuhur henne e bina kure fainna mashin hedifawa tankolo hisaban erima geega holuna sevre etereka no wannane e zamanuga e huddanu hode ge terega vis huddanu hode ifade nevani fa idha namatum mawdu'un ala babin wa inda ra'sihi labinatun fa idha qurtatun ehindu ega etanga vi nabiy sallallahu alaihi wasallam zamanuga ma gina ni'mettake nota ma gina kantattake agun men getawga hunna ka furniture take nuwan hure idalwani etanga ine ahas samar wairu mihun araka hala icche kuda kuda icche e ishinde lambeenu kora kuda kuda icche ishindu mattaka wa kuda kuda icche faqala hinduga denneve ijlis ala firashika maulatika allati tumahhila li nafsiha අපට බෙලෙවෙනි ඔරුවාම විදාලවනි කලේ සල්මාන්ගේ ෆාන කලේ ෆාන ishinde වඩා ගන්නවාශේ කලේගේ ෆානුගේ මිනිවන් කුරි අලෝ අංහින් කුජ්ජා තයාරු කොද්දින් ඉෂින්නේ තීග කොරිගස් වාහකාගේ ෆෙෂුම තෙරෙන් හදීස් ෆෙෂුම තෙරෙන් අස්සු උර්වා හුෂේලිය උඛතක කාවෙනි කුරන් එහෙන්නම එකමන් ඉන්කාර කොෆ සල්මාන්ගේ ෆානු කාවෙනි බල්ලාගත එකලේගේ ෆානු මිනිවන් කුරි මිබුනා කුජ්ජාය දෙන් සමාසා කොල්ලමේ ගොතුම් ඉබුණනි කලේගේ ෆානු ishinde වඩා ගන්නවාශේ කලේගේ ෆානුගේ මිනිවන් අලු තයාරු කොද්දිවා ෆායිතීග ثم أنشأ يحدث دين دبي كلام واحد دكانش إيه ميجي إنجيج كي بولتي كانتتوغا واحد دكاني ها مجهلاغن ما قمت هي غافدار السلام ميكي هنن هي ميهن نونه كانتتوا واحد دكان දෙමියුන් හැමජෙහිලාගෙන් කන්තත්තවක මස්වරා කරන් ජෙහෙන් ඒරන් ඒකමුගා රංගල කමක රංගල නිමුමකන් ආදෙවෙන් දෙමියුන් හැමජෙහිලා වෙරත දෙකොළම් වාහක දෙක වෙන් ආදෙන් එෆෝගා විදාලවනි එෆෝගා වාහක දක්කම් ෆෙෂියේ فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء විදාලවනි හැමකෂවරන් හුදේ ගෆාන වාහක باي واهك تدكوي باي واهك تدكوي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبة لأقوام نبي صلى الله عليه وسلم قومك جماعتك بيك دكي كوفا يوداغين هون نبير دكي واهكين هداي فاغفان بدكوي اي تيمن كيفان مهين همرجه كمكي يا ديني مسألة غاسمي مسألة جو එකලෙක ෆාන් කෝෆා යවඩාගෙන හොන වගතු දක්කා වාහක නේ කයෆාන් කෝෆා වඩාගෙන හොනරවා දක්කා වාහක බෙහෙ ගොතුන් හුරි බහුරි අයිස් හදීස් තකේ නේ කුරිය සුමනේ ෆදෙ මිවර දිගු හදීසේ ඉෂා නමාද වගතු වෙස් කායරි වාතිවේ ආගොන මෙ මිහිසාව මේදගේ හදීස් පහට්ටාන ඉන්ෂාඅල්ලාහ් දෙන් අන දුවහිගේ මජලිහුගා ආගොන මෙ මේ හදීස් ખુલાસાકો කුරිය ඉස්වෙදිය බෑත කියාෆා ෆහුන් අන්න බෑත ඉන්ෂාඅල්ලාහ් කියාන හදීස් වරබ්බාවර වාහකේ පොර වරබ්බාවර වාහක මේගේ තෙරේගා එබහොර
دعاك الله سبحانه وتعالى مكمغا بركاي لبا أقول من مي فشونو في نمال مغه توفيق دبون أدي أقول منكي مفدا هي عدبتا أدوها أدي ين عمل كرا بيكمغا لبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.